as a pastor for 25 years, ti permi nga pakasayangak kakabsat, ket dagitay miyembro nga adda potensyal na nga mausar iti Apo ngem nagundawayan ti kabusor. Amman kakabsat. Awan sabali nga pakasayangak akas pastor, no hanga dagitay Kristiyano nga da potensyal na nalaing, ada resources na, ada skill na, talento, nagmayat kumakakabsat, ngem nagundawayan iti diablo akabusor. Ket no apay kakabsat because the devil is not the real problem. Makita nga ti problema kakabsat, we are not equipped. We are not ready. We are not prepared nga mang-overcome dagiti taktika ni Satanas iti biyag tayo. Now, lukibon tayo di Biblia tayo di Ephesians chapter 6. Padasat nga pagbimiksan dito kakabsat. Ayan. Ephesians chapter 6. Irugik nga basaan ti verse 10. Aging gana di pagpatinggaat. Page 1320 kadigiti 5 Bible siyo. Kuna na di verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ti Ilocano, ikawesyo ti amin nakabal ti Diyos, tapno mabalinyo ti agtalinaed, abumusor, kadagiti panangalilaw iti sairo. So, verse 12, tatipan nakidangadang tayo, ket saan ang maibusor ti lasag kendara, no di ket maibusor da kadagiti ar-ari, kadagiti man nakabalin, kadagiti agtuturay, ti sipnget da iti alubong, kadagiti espirito, ti kinadakes, ijay nangat ngato a lugar. So, the devil is real. Ti kabusor kakabsat, ket very real. Ket kastay ko nak, for the third time nga ulitek, ti permi nga pakasayangak nga pastor ket dagiti Kristiyano nga mabalin nga maaramat iti Apo nga magundawayan iti taktika iti kabusor iti biagda. So tonight, may I share with you the devil's devices. His tools against the believer. Dagiti taktika ti diablo akabusor, ket anyada digitoy kakabsat, nga pang tira na kadatayo nga namati. Number 1, the device of deception. Ti umuna nga taktika ni Satanas kakabsat, ket daytoy deception. Deception ko na yuman. Sino kadakay tinapadasnan iti na-scam? That is how deception works. Pagbalinan ni Satanas nga right, detay wrong. Pagbalinan na nga wrong, detay right. Ipakita na nga nasayaat tay dakes. Ket ipakita na nga dakes tay nasayaat. To make that work effectually to you, he has to use deception or panangiskam. Deta ti kayat na nga sawen kakabsat. So nga, adu digiti Kristiyano, for example, imbes nga DJ pa nagserbi ti Apo kakabsat, iti agbalin nga goal iti panagbiag. Haanen at kumbinsiren na ka ni Satanas nga dakes ti agserbi ti Apo
Kan, digiti kariti apo kakabsat, pagdudwaan na tapanunot mo. Kaslaki ni Eva, kuna ni Satanas apay agpayso kadi, nga kuna ti Diyos, nga hanyo kang kanan deta nga bunga. Wen tano kanan mi, matay kami. Kasta di kuna ni Eva. Nausto deta. So, the devil will convince you nga DJ sa uti apo kakabsat, awan kinapudno na. In other words, he will cast doubt in your mind. Are you with me? Not only doubt, but he will also deceive you through denial. Ikayat na nga sa deto'y denial kakabsat, kumbinsiren na ka ni Satanas, nga iti basol ket awan consequences na. Amuyo, deto'y iti perming pakadisiban ti adu nga Kristiyano. You know, there are two kinds of sins. Amuyo no ana di jay? Two kinds of sin. The sin of omission and the sin of commission. Kitam no yan nagto'y ti makomkomit mo nga sin. Okay? Jay sin of omission kakabsat, imparit ti apo ngem aramidem. Adda kadi, ammom nga imparit ti Diyos, but secretly, privately, aramidem. Ti saludsod, apay ngar aramidem. Do you know what that means? You are deceived by the devil. Total awan ni pastor. Total awan dagiti makakitkita. Total awan dagiti kakabsat. You are deceiving yourself kasi adati apo nga makakitkita ken ka. That is how deception works. Ket no ma-develop ti kasta nga ugali ken panunot ken ka, batit ngem no itultuloy mo, umadayon iti dalan mo iti apo. So nga adu dagiti napintas ka ng rugi, but because of that deception, uray taawan ni pastor, uray taawan dagiti kakabsat, awan makakitkita. That kind of thinking makes you or justifies nga mabalimulat nga aramiden, uray taawan makakitkita. Hamo ba mapanunot nga hanalata mabalin, gaputa dati apo nga makakitkita ken ka. Nawatan nyo kakabsat? That is deception. Ammom no ti no data ti adaking ka nga panunot, unti-unti, basi-basit, ngam no itultuloy mo, kat pagbalinam nga habitual, aging gana nga umadayo ka iti apo. Is it not? Hangka di kakabsat. That's why, kayat mo ka di nga umadayo ka ti apo, saan? Ijay pelang kakabsat, deal with it. Dijay mo't sin of commission kakabsat. Kat imbilin ti apo, ngem haam mo nga ikaskaso. You're not doing it. Kat deti church tayo, by way of the pulpit, we have been giving to you the biblical commands, laws, and instruction. But because of a culture nga awan ti spiritual nga disiplina, you just ignore DJ warning ti apo nga saan, kan DJ imbili na nga dapat aramidem, hammo ikaskaso. I mean, look at this. Ti apot nang ibagaken ka, Diyos nga nang parswaken ka, Diyos nga nang tedtabiyag mo, Diyos nga mangted iti rason no apay nga masustain ti biyag mo, agsauken ka, yet you ignore Him. And yet, you don't feel convicted that you are sinning. Why? Because you have been deceived. There was something at first
nga mariknam ti panag-work ti Holy Spirit kakabsat. But you are being, mamati ak nga uray dagiti disobedient, ada pamati na eh. Yeah, if you are not obeying God, and if you are ignoring the warnings of God, mamati ak nga believer ka lata. Kaya lang, believer of the wrong things. Amin nga nag-backslide. Ada rason na nga nag-backslide. A backslider is also a believer. However, believer of the wrong thing. Wrong, day JP natin. Kasi no dim ko mapatpatyan ti panangalilaw ni Satanas ken ka, adayo nga sinong gabam ti panang sulisog na ken ka. Hello? Oh. Iso nga deta ti umuna kakabsat, nga pakatipuugan iti adu nga Kristiyano. Detoy device of deception, panangalilaw. Mabalin ako namket, jakmet agtatay, nga mahangkumot nga makita ti panaplit ti Apo, urayem. Hamo kumakungkuna nga, siyaket hanak faithful ta church. Ngem okay akmet latta, urayem No anak na kangapudpud no ti Apo, apay di na kangarod saplitan, palagipan. Angam si ka madisdisib, di panunot mo. Naawatan nyo kakabsat? That is why, tapnon iti kasta, kat hantayo nga, hanatayo mapagbaligyan iti jablo akabusor, masapol kakabsat, nga ada commitment, ada conviction mo, rather, ada conviction mo nga Kristiyano. A Christian without conviction is a cheap Christian. Ti Kristiyano nga awan conviction na kakabsat, cheap. Amoyo cheap? Awang kwenta na a Kristiyano. Awang kalidad na. Kasla kalabato na dagsen ngem awan balor mo. Hanakas latay balitok, uray 1 gram lang, 5,000 bayad na. So uray adasan ka batit a conviction mo, no laket na ibasar ti Biblia, ada kalidad mo a Kristiyano. Hanaka basta-basta, nga mabasta-basta ni Satanas. Ngam no awan conviction mo, kakabsat ti sa uti Apo, uray nangatot adal mo, uray adut kwartam, as far as sa usaping Kristiyano ang pinag-uusapan, kaslaka na ba to, nadagsen, ngem awan balor na. Isong ana iti dapat tayo, madaan tayo dapat ti conviction. Ammum ti sa uti Apo, agtakder ka iti sao iti Apo. Diba? Makita tayo mata Biblia ti ehemplo dagiti Kristiyano nga adda convictions na. Ni Daniel, kunana di Bible, pakananda ka dagiti na idaton iti ari. Ngam gaputa adda conviction na. Haan nga naalilaw, haan nga nagundawayan kakabsat. Kat nagtakder ti conviction. Kunana, Daniel, purpose in his heart that he would not defile himself. So, my prayer is that each and every one of us, kat madaan ko makakabsat iti conviction, wano prinsipyo iti Biblia, tapno, uray maikapeng tayo, wano maiminggel tayo, kadagiti unbelievers kakabsat, ammo tayo iti stand wano takder tayo. Amen? And that you will not be deceived by the devil. Aduti nagkalatkatan na nga aspeto kakabsat, ngamti kayat na nga sa uwan, know the truth, stand on the truth. Deti sa uti Apo, iso nga, no i-connect ko, DJ, next nga lesson ko,
Tapno agbaling ka nga na bunga a disipulo, masapol mo ti proper Bible education. Proper Bible education. Hello? Oh. So nga, ijay lawag idirabi inrugi kun kakabsat, iti discipleship class. Praise God for 41 participants. Ket rinugyakon nga ipakaawat, kadagiti kakabsat tayo dilawag. Oh. Ini-start kon kakabsat. Kasi, no kanayon lang nga magundawayan na ka ni Satanas, kasano nga ag-advance ka ti Christian life mo. Oh. And with proper Bible education, ma-overcome mo ni Satanas, hala di jay, agbaling ka nga stable, makapagserbi ka pa kakabsat nga nastilo iti Apo. You see that? Oh, connect ko lang, di may isang lesson. Kasi, pintas amin, di gito yung lesson nga, kahit ko i-share ngam kaya lang, jak amo na yan, nato yung amin Oh. Mamati kay kadi kakabsat, you cannot grow beyond what you know. No hammo iti kasla kuma daasom. Ket pangganakan, uno baboy latan, pangganakan. Sino kada kay ti ada baboy na nga pangganakan? Oh. No ada baboy mo nga pangganakan, ket di mo ammo kakabsat, no kasano nga pagsikugen dayjay nga baboy. Amo mapagsikog. You cannot grow beyond what you know. So tapno ti kasta aggrow tayo, ken ma-overcome tayo ti jablo iti biag tayo, masapol tayo ti proper, hala nga basta Bible education, kailangan ti proper Bible education. So on that note kakabsat, permi nga dibdibidirek deti oras ko, tapno amin tayo ag-undergo iti discipleship program. Kasi uray adu ti ammo tayo ti Biblia, hantay mo't ammo nga i-aplikar. Kan adu pay digiti banag nga saan tayo ammo. Amen? Oh, amin na banag narigat no hammo ammo, correct? Isu nga narigat ti ag-drive, apay. Di mo ammo. Oh. Narigat ti aglangoy. Apay. Di mo butam mo. Nalakat tumpaw, no ammom ti aglangoy. Nalaka nga patarayom talugan from point A to point B, no ammom ti agdrive. Narigat, at di ka ammo. Oo. So kastamot ka na tayo kakabsat. Agbalin nga narigat, ti panakidangadang, narigat, ti panagserbi, narigat amin, nuhan tayo nga naadalan. So, if I connect this, titulbet nga dapat kasapulan tayo is proper Bible education. Kada kayo nga nabayagan na Kristiyano, ti kasapulan nyo, iti pastoryo, mentoring. Tapnon, DJ level yung ita, makapag-level up kayo pa So nga, tuno Friday, amin dagiti coordinators tayo, amin nga preachers tayo, pastors tayo, ag-meeting tayo manen. Nakapamin ano tayo nga session na nakaado tayo. Ti pangawag ko team, TEAM. Ano di jayan? Training, equipping, advancement, mentoring, team, fellowship. Yun. Kat adu kakabsat, dagiti maad-adal tayo, nga mang-equip kada tayo, tapnon ti kasta, agbalin tayo nga grounded. Maiparamot tayo nga permiti sa uti Apo. Tapnohan na tayo nalakang alilawon ni Satanas at alilawon na kakasla kalaubing mayakar-akar ti aligusgos. Because, hammo-ammo jay pagtaktak dram.
So, deta kakabsat, iti kasapulan tayo. Amen? Oh, may ikadwa. Hanlaan nga, the device ni Satanas is deception, but secondly, the device of distraction. Oh. Apay, gapo iti distraction. In Luke chapter 10, verses 40 to 42, makita tayo di example kakabsat. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Well, nagbisita ni Apo Jesus, ket he was going to minister to the dikiting agkabsat, ng jay maysa, imbes nga agtugaw, tapnon ma-enjoy na iti panagdingag iti Apo, awanan na tanapamot nagsagana. So nga kunan ni Apo Jesus, Martha, thou art cumbered, thou art distracted about many, many things. Listen to me now. Amuyo kakabsat, ni Satanas, ti inaramid na itilubong, pinagbalin na nga very busy. Oo. Anla di jay, nagadun ti options ti tao. Tata, ada Robinson, adantuman SM-en. Hangko ibaga nga ni Satanas tinang patakder ka di kita. Ha? Ngam nagadu ti option nga mabalin ti tao. Imbes nga mapanagkapilya, adut mabalin nga papanan ti tao. Am I correct? Kasla kumaita. Dagiti members, imbes nga dada ka digiti kapilya nga karkararag, tapno na bilid ti church nga mangkangker iti lubong, awan, yan na dagakabsad. Ado nga distraction. O, naawatan niyo? Tapos itatagakabsat, tipay may nga distraction. O, ana, kasla dete, maikapis jeriknam. Amoy, di balikas nga maikapis kakabsat. Permi nga, ipakita ni Satanas nga nakapimpintas iti lubong, kanda dumapay nga dayag ti lubong, nga nuhaan mo nga ipursu, maikapis ka. Amoy di word nga maikapis? Ano Tagalog ti maikapis? Danyo mo, padak nga nyo mo ti Tagalog ti maikapis? Ha? You are missing a lot, kung na ti English. Oh. Tatanupudno ka nga Kristiyano kakabsat, dapat king ka, tipudno nga pakaikapisan, hanga digiti na inlubungan nga activities ken ragragsak, dayag, ken posisyon ken kinabakdang. Haan nga dayta iti pudno nga pakaikapisam. Mabalimot agbyag nga uray awan digita. Ti pudno nga pakaikapisam, it must be clear to you. Jay pa nagserbi iti Apo. Naawatan nyo kakabsat? So nga, Apo, permi mo ten. So nga, look, permi nga, digiti Kristiyano, imbes nga, ikaso dati pa nagserbi dati Apo, makiinon na kadigiti na inlubungan. Kasi nga, maikapisak, ayon, distractions ti biyag digita kakabsat. Are you with me? Oh, iso nga dapat as a Christian, you must be committed to your goal nga kunamhaan. Uray awang kanyak di kita, bastahang kumamisan ti panagserbik iti Apo. Listen, what I told you is not only good to hear, it's the truth about life. Kasi kakabsat, dinggan nyo ha, I give this very important, in-emphasize ko di Domingo nga nasayaat deto. You don't live to work. You work to live. And you live to serve God.
Amom ti mindset nga minigitay tao nga permi nga nagadut tarigagay ken kayat na ti panagbiag. Trabaho nga trabaho. Kasi adu nga rod, iti mabalin na nga opportunity nga magunod ti lubong. Are you listening? Isu nga, tuno makariing ti bigat. Anat ko na ano ka no makariing. Ay, apo, praise God. Yaman pa ita si bibiyagak, tapno makaubraak manen. Hello? Hindi ba? Hanakas na ti panunot kakabsat ti kaadwan nga tao? Ay, thank God. Oh, thank you, Lord. Si bibiyagak pa, napigsaak pa, tapno makaubraak manen. Hindi ba ganun ang isip natin? Kung sasabihin ko sa inyo na mali iyon, how will you feel? Ha, Pastor? Mali iyon? It's not the right mindset. Why? Kasi ganito yan. Ti apo inikan nakatrabaho, tapno agbiag ka. Haan nga ikan nakatibiyag, tapno mapanagubra, kat magunod mo, dagiti kayat mo itibiyag. No. Ikan nakatitrabaho, tapno agbiag ka, takayat nang agbiag ka, tapno makapagserbi ka kenkwana. That is the right mindset. Without that kakabsat, madistract ka kadigiti amin. Oh. Isong ano, basa ta Matthew chapter 6. Anak ko na ni Apo Jesucristo. Take no thought for your life. Apay nga ti tao, permit pa nagagawa nagakabsat. Ha? Wala ta di biyag nga ro, ti pampanunutan na. Kuna ti Apo, listen to me. Ala, this is another angle. Ang kaya nga ma-confuse kakabsat. Haang nga tabiyag mo iti parikutem. Apay ko nam. Oh. Parikot mo tabiyag mo, permiti panagalalam, correct? Hanadakas kakabsat, mapanunot mo, ti solusyon iti biyag mo. Ngam hanga iso dapat iti alalahanam. Why? Kasi, uray adut kwartam, uray adut urnong mo, correct? Uray na pintas jay trabahom, no kuna ti Diyos, amutoy tabiyag mon, mabiyag na ka jay kwartam? Haan. Therefore, no kuna ti Diyos ken ka, okay, ikang ka ti sangapulo pay nga tawon nga agbiag, no imbaga ti Apo dayta, na panunot na meten no kasano nga sustenaran dayta nga biag. Tauray in your nungam ta sangapulo nga tawon mo, no kuna ti Apo, alak ta biag mo itan, awan maaramidan di urnong mo. Maawatan nyo di point ti Apo kakabsat. So, if God tells you, okay, kung nakas pagarigan, Lester, I will let you live 10 more years. When God tells that, kaya't na nga sa uwan, napanunot na, no kasano, nga masustain na, DJ biyag, nga imbaga na, nga agpaot ti sangapulo atawan. Iso nga ikan nakatrabaho, i-promote na kapay no kasapulan. Iso nga kakabsat, hanga iso dayja iti dapat alalahanin tayo. Panunutem ngam ti dapat goal mo, jay panagserbim. Kasi God loves you, correct? He cares for you, correct? If He cares for the birds of the air, kathan namot baybayan ida. Amen? Han nakamot baybayan iti Apo. So ti dapat concentration ti Kristiyano, haan nga panagparikot iti biyag, no diket jay panagserbi ti Apo. Why? Because han naka nga baybayan. Iso nga mo dapat baybayan di panagserbim iti Apo. Tata no binaybayam di panagserbi iti Apo, gapo ka day biyag mo, wenno panagayat mo iti nainlubungan, day tatihan na makaayayo ka na po Diyos ko ubram. That's not right in the eyes of God.
Oh. Amen, kakabsat? So nga kuna ti Apo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oh, kita nyo, na-connect ko dyan, may ikatlong lesson about worry. Diyan ka mo na mapagsusurot yung pela ta panunot yung kakabsat. Amen ba? Oh, amum ti panag, DJ nga min worry, doang nga min deta ka. Worry nga mamisam dagiti opportunity ti lubong, kan worry kadagiti kasapsapulam. Kat gapo iti dayta nga panagagawa kakabsat, as if you are living for that. No, you are living for God. And God said, worry not about these things. Makamuaktoken ka. I remember, idiubing kami kakabsat, ni Pastor John, gaputa nagrigat pela ti ministry idi, rigat ti biyag. Kaya, ket, kunana, amom ni Pastor John, nakat practical kan realistic ng agpampanunot. Kan futuristic. Oh, practical, realistic, futuristic. Di ba? Yan ang katangian ni Pastor John. Kat kaputa na rigat ti ministry ide, kan awam mo't pa'y makitkita ide nga papastor nga, di kita'y medyo napintas ti improve ti kasasaad na. Puro narigat. No adda pastor nga naka-tricycle idin, kasla milyonaryo a pastoran. Hamman kakabsat. So kunana ide, sumkante realistic, practical, futuristic. Anak kunana, no kastoy tolata iti ministry, kasanunto nga mapagbasa ni Pruby kini Glen ti college. Iso nga nangala ti CAP educational plan. Ngem kaskas di, tagaputi, rigat kakabsat. Ana na ituloy. O di tatan, agpanunot manan. Siyempre, di ba? Agpanunot manan. Futuristic, realistic, practical, solutionist, hanga illusionist. Kaadwa na Kristiyano kat illusionist, mayat tulata, kunana nga amen. Solutionist. Okay. Anak ko na. Oh, isang arabi, agsasarita kami nga pamilya. Kuna ni Papa, agnakdagam kayo akat kwang. Adata ni Mama Gwibuya. Ag Hong Kong ni Mama yo. Uso nga minti Hong Kong idi aya. Nagayo aya, 90s. When? Kaya tayo nga medyo ag-improve, ti kasasaad ti biyag idikat, apo, mapan Hong Kong nga, aya, domestic helper. Ikat, dahita nag-prepare ti application, at ado to, Hong Kong ka, sino kadagiti nag-Hong Kong? Kitan nyo man, nagadaw, nag-Hong Kong kayo. Kastamot ni Mama idin, at ag-Hong Kong nga rudan. Ngam, natuloy. Ti saludsod kakabsat, binaybayan na kang bati apo. Hello? Kita nyo man, dito yung alangan, no kasla na baybayan kakabsat? Amen? Kita nyo man, dito yung pastor, agtaktak diri sangwanan nyo, no, binaybayan tay Diyos kapag serserbian na? Binaybayan na kami nga pamilya? Hello? That's why Jesus is true to His promise. Look, no kasjay kat kasjay lat tagakabsat ti panunot ni Pastor John. Jakla mo no anamot ti napampanunot na nga inubra na nga sideline kada amin. Kat no impilit lat ta ni Mama ti panag Hong Kong na. Kat kasjay iti culture nga kinadaklan mi. Baka jak nagpastor, nag-engineerak, nagdoktorak, nagabogadoak. Kasi anat ko nak, akat jak kayat nga marigrigat ak to nga pastor. No agpastorak met lang, dapat at the source of income ko. Ngam ko na ti Apo, no. I-concentrate mo't agserbi kanyak, I will not leave you or forsake you. So, God sustained us so we can live and serve God. That's why I am thinking, listen young people, apay nga takunat, nga kadigitoy nga panawan, manon ti agtutubo nga lalaki, nga ag-surrender, nga ag-pastor, wano ag-full-time. Amom no apay,
kunada ket, Pastor, amom itangamin, di kiti young people ket career-oriented. No! You are not career-oriented. You are need and want-oriented. And career is the avenue to meet your need and want. You cannot trust God. Oh. So nga, digiti, kung kunakat, mayra, baka dakuling mo pastor, kung kunakat, anong pastor, ag-support kam to latat ministry. Oh. Man-manom, ti agpastoran ka kabsat. Amen? Why? Because of worry. So we are distracted. Una yun na yan, naglalaok, digital lo nga preachingan. Maurdo si Pela ta panunod yung kakabsat. And I'm saying this because ti agsaper, di trabaho ti Apo. Kat naglawag ti kuna ni Apo Jesus, go and teach all nations. The word teach does not come from a Greek which means to instruct or inform. It comes from a Greek, mga kapatid, which means make disciples. So ti purpose ti Apo ti every Christian, mang-produce ka iti pagbalinem a disipulo wenno estudyante ni Apo Jesus. Each one of us. But what? Gaputi ado, DJ deception, kakabsat ti kabusor. DJ distraction iti kabusor. Narepet dagiti Kristiyano. Makigimgimong dangagpayso. Ngem awammet pa nag-advance iti church. You know, when Jesus said, go ye and teach all nations, that means you conquer the world. Diba inulit-ulit ko kay pagpakita kada kayo di calculator. Ngano siyak, disciple lang kadwata. To next year, upat tayon. Following, 8 tayon. Aging gana nga on the 15th year, 5 gasot kakabsat. And then on and on. Do you know what happens? The most popular and influential faith in the province will be the Baptist faith. Yung bang si Pastor Proby, pupunta doon sa office ni Governor. Gov, good morning. Ay, Pastor, dakay gayam. Sumurit kayo. Can you call all your staff? I would like to give a short devotion, 5 minutes. Okay, Pastor. Ganon ka-power ang pananampalataya? That we are conquering? That's the Great Commission. That everyone must be conquered by making disciples. Oh. Hello? Gasum deta kakabsat? Are the Christians doing it today? Ano to ubram ita? Are you making disciples? No. You're busy pursuing your life. You're not making disciples. Why? Deception. Pangalawa, distraction. Amen, kakabsat? Oh, isong hante ipalubos nga madisib tayo. Hante ipalubos, dapat ada conviction tayo. Amen? Hante ipalubos nga madistract tayo. Dapat ada commitment tayo. Amen? Commitment. Ibaga man takaabay mo, you need commitment. Hello? Oh. Adang madla commitment tayo kakabsat? Aging gana nga amom deti goal ti Apo, make disciple, ibaga man, make disciple. Oh. Aging nga mo i-commit deta kakabsat, agbalin na tang optional king ka. Gusto no saan? Anything, basta mo in-commit pa'y kakabsat ti sarilim, it is optional to you. So many Christians, uray mang mangagyo deti Great Commission, make disciples, you are not acting on it. Apay, because in your mind, it's only optional. But do you know, imagine mo na in-commit mo kat kunam, yes Lord, itangatawan, I will make disciples. Agsayaat ka kanyak, you're giving me provision, protection, providence. Oh, siyak di jayan ay ha. Gananapay, nakatado, Apo. Kaanamot karot, iti maaramid ko para kan ka.
Oh, make disciples. Hello? Once nga kunam ita, Lord, count me in. Amom anyaman nga in-commit mo, sigurado wayaamon kakabsat. Wayaam nga wayaan ta sarilim, tapno aramidem, DJ in-commit mo. Anything. Basta in-commit mo kakabsat, maaramid mo nga maaramid. Kaya hindi mo nagagawa, hindi mo pa in-commit, nga madadesire mo. Desire is good, but desire will not take you to the next level. It is commitment that will take you to the next level. Basta ko madeta, amo madamot desire ko nga ag-involve ti ministry. Puro desire. Amom sakan, as a pastor, mamati akton nga ag-involve ka, no i-commit mo tabagim. Nga magingga nga desire ta ibagbagam, awan. Amin na distraction, nalaka na kalangaya dayo ni Satanas, kasi awang commitment mo. Amen? Oh. Kalaitat tang aldaw at adada digiti na pami binisita. Dagam kini ma'am kay nagbisitation kami nga nagmalmalang. Kadwami digiti duwa nga ubing mi. So kaderderetso kami tata, nagbisitation kami na ni puti bigat. Aging gaitat tay mga alas 4 na, at agawid kami from Jebalayo, Brad. Sumangputak, nagsukatak lang, nag-service kam iti Australia. After that, iso dito yung service ta itang rabi. Tunrabi, bago ka maturog, tawagak tupay ni Pastor Dennis kini Pastor Ber, ag-meeting kami pa'y. Kat di kita binisita mi, anak ko nakita tayo bigat. Umay kami agbisita ita. Ano di jay? Commitment. Nga mo aging ganang ibagbagak. Amoyo, Brad, kayat mimeti umay makabisita di ayan yo. No puro kayat mimet, desire, walang mangyayari dyan. Amin na distraction, alisto latta nga mayad, adayo mayaw awan. So nga, adut Kristiyano kakabsat, nga laklakaan ri Satanas nga iyadayo, apay, puro desire, awang commitment. Hello? Si bibiyag kayo pa'y kakabsat? I-commit mo nga mina na. Ag-commit kayon kakabsat. Anapelat hamo pag-commitan. Kasi nga ming kastoy, listen to me, anat mas importante ti biyag mo. No importante king ka di pa nagserbi ti Apo ken maaramat na ka ti Apo kakabsat, hangka nga agal-alangan nga mangi-commit iti sarilim. Oh. Hello? Example, di ko ma-Doc Lester, una nagat, Lord, I commit nga ijay trabaho, Apo, disciplak, dito yung akadwak. Oh. Every break time, disciplam, DJ kadwam, DJ health center. Kaya Doc Lester, kunadan to, di kita idadumang kat, ano, obrayo, kunada. Agbay Bible study kami. Pwedeng sumali. Tulukan sumali da kakabsat. O, umadu ka iton. Kasano nga naaramid mo? Commitment. Ngam uray, mamin anuak nga, preach ti pa nagserbi ti Apo. Aging nga hamo ikari, nga i-commit ta sarilim, nga ipan kakabsat, awan, puro desire ka lang. Puro prayer request. Ano prayer request mo? Ma-involve bakmet ko ma. O, kasi dilata ka na yun. Ay tunukan, umay ti distraction. Awam manan. Ngam no, ti tao nga, the commitment na, uray adut ipan ni Satanas, wayaan na latta kakabsat deta because nakakommit. Hello? Sino kada kay ti nakakumitin kakabsat? Sino kada kay ti ada commitment na nga inaramid na para ti apon? Oh. Sla kuma deto prayer meeting. Commitment deto Uray kada kay amin nga daga digiti sanctuaries ti prayer meeting commitment. Hello? Kat di ba no nakakommit ka? Uray adu kumat distraction? Gaputa commitment, anak ko nam, di ta kapela nga labaan. Haan? Umay ko ma di bisitam. Ibaon ni Satanas, mangibaon ti umay nga bisitam.
Ang ko ibagbaga nga Satanas di bisitam. Mabalin nga ibaon ni Satanas. Agred-ready kay nga madama. Uncle, auntie, kung naging ka, umayak man nagpasarabo, paunay ka. Kat prayer meeting ang kakabsat. Gaputa nakakomit ka, thank you, dispensarum, umayak to kadla, di balayo tong bigatan, adangamin commitment ko ita. Hang ka ma-distract no, ada commitment mo kakabsat. Ngam ape nga naglaka ka nga ma-distract, kasi awan commitment mo. Wow. Take a look at that. Amen? Sila kumatigit ito duma. Apo, ado nga paggastuan. Di ba? Ado nga paggastuan. Ngam gaputan nakakumit ka kakabsat. Nga uray agbisin ka. Itud mo nga itud jay apagkapulo iti apong. Hello? So uray pabisinan nakapayon ni Satanas, umay naka-oppresan, umay naka-disiban, tila adda, maawatan ti Apo. Next kastito, kung kuna naging ka, si kagaputan nakakumit ka, saan na mabalin? Di uray man magbagnaak ka mapanagbasa, basta maitud ko ta pagkapulok. Commitment. Idi 3 Wednesdays ago, after the preaching ko, ag-message ni Rexy ni May. Kunada nga sa pastor, praise God, thank you te preaching mo, na-blessang kami. Abay, punta agasem pastor, on the way kami nga umay takapilya, tumawag da, ibagada nga maururam, jay pwesto mi, jay bintar. Amo yung ada pwesto da jay, ti paglakwan iti piyes-piyesa ti motor. Ano di gijay piyesa yun? Di gitay nor kada, di gijay? Mang Tomas? Ayan, okay. Piyes-piyesa at motor. Ikat, Apo, nga ta? Ikat, maawata mata emergency, di ba? Ngam amom ti kunada, Lord, no mabalbalin, hami kayat nga maabsenan ta prayer meeting. Kaumay di jayan. Anat pinangkita da ka di jay kakabsat. Distraction di kabusor deto eh. So nga tawag-tawag latan, kita nyo basit, kastoy, Hindi kan sumangput dan, na pa nagparintumang ni May dito. Diyan ka mo na yan, nagparintumangan na. Kunana, Apo, kunanan. Dito'y nga negosyo, impatalik mo kada kami, pang-aasim tamo ipalubos nga mapukaw, Apo. Ngam ito'y kami nga maki-prayer meeting. Agasam, commitment. Di kita'y daduma, nagsakit lat kukuna. Ay, tikmapan kapelya. Tilakam nga na-distract. Apay, walang commitment. Husto no saan? Kakabsat, I don't need to convince you nga dapat ti Apo ka nga ag-commit. If ever you make commitment, dapat para ti Apo. And I don't need to convince you with that. I just need to talk to you. Apay ngamin nga awan lapulos commitment mo ti Apo. Committed ka ti para ti biyag mo. And I discussed already about that. Dapat ada commitment mo para ti Apo. Choir member ka, commitment. Di ba choir? Amom no awang commitment mo, nalaka ka lang nalaka ka nga ma-deceive, nalaka ka ma-discourage, nalaka ka nga ma-distract. Ngam no, the commitment mo, talaga nga, by all means, maaramid mo kakabsat. Amen? After all of these things I shared with you tonight, isaludsudot kada kayo kakabsat itang arabi anati commitment yu ti Apo. Hello? Kada kayong agbuy-buya, kada kayong adda kadagiti na duma-duma nga sanctuaries tayo, anamot iti commitment yu iti Apo kakabsat. In the area of church attendance, anat commitment mo ti Apo. No, hamo mai-commit, optional na taging ka di jay. Panagserbi ti Apo, anat commitment tayo.
Hello? Giving, commitment. I don't want nga malpas dito nga message nga awan i-commit mo iti Apo. Ambok nga da pakisarsaritaan ti Apo kada tayo kakabsat. Kat no kunak itay, gati Kristiyano nga da conviction na di kalidad a Kristiyano. Anakalati Kristiyano nga awang conviction na kakabsat. Uray adu ti arkos ti biyag na kasla bato nga nadagsen ngam awang balor na tay pamati na. Ngam ti Kristiyano nga da conviction na kakabsat na balor ti pamati na deta Kristiyano. Conviction kastamot ti Kristiyano nga da commitment na kakabsat. Na balor a Kristiyano. So tonight, 2 words, adu, tinaglikawan na, to set the atmosphere and context in our mind. But basically, don't go home without conviction. Go home with conviction and go home with a commitment to do for the Lord. Kumbinsiran kayo aming kakabsat. Commit yourself to be a disciple maker. Aman. Rugyan, once kayong commit mo, rugyamon kakabsat. Isong mo marugya-rugyan, tadi ka pa in commit. Amen? Okay. What are the 2 words tonight? Conviction and no awan king kadeta, awan kalidad tapam mati ma Kristiyano. It's conviction and commitment. You can attend all services. You know, nalulung ka kalungkot. Ulitig te ko nakitay. Nagadot Kristiyano nga permi ko mga mausar ti Apo. Ngem nagundawayan ni Satanas. Apay, awan conviction na, awan commitment na. Hello? Oh, so hante ko mapagundawayan ti Diablo akabusor. Serve God. Kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Mag-serve tayo sa Panginoon. Alright? So, bow your head for a while. And I want you to pray tonight. At ibagam ti Apo, anat commitment mo kingkwana. Itangatawan, anat commitment mo ti Apo. What is your commitment to God? Dudagiti kuha tayo. Reason sa'yo, kung natin, awan time ko. It's not lack of time. It's lack of commitment. And if you are already a choir member, renew your commitment to God. If you're an usher, a musician, a coordinator, renew your commitment to God tonight. Pagamti Apo, deta commitment mo. Kat dawatem nga tulungan na ka, nga maipatungpal mo deta nga commitment mo kang kuwana. Deti message tay di Sunday, gasam kakabsat ti commitment ni Apo Jesus kada tayaw. Idi sapsaplitan dang kunana ko mga jak kayatan kunana ko eh. Ngam talaga kakabsat. Tapos idi pabaklay da jay Cruz King kuana in Lansada, inikandat corona nga si it. Pabaling ko mga kuna ni Apo Jesus, so ang ko kayatan kunana. But because of his commitment, a commitment that is based on love, he loved us so much that he was committed, come what may, whatever happens, uray ka sa nutrigat, sarakusukag amin, tapno lang masalbar ko, di gito'y nga pinarswak ko na na. Kastate kumamot king kuana kakabsat. Uray anat bagyo nga sumangbay ti panagbiag, let's be committed to the Lord. But again, you need to make a commitment to God. Kung Apo, every week I will give 5 gospel tracts. Lord, this year, agbiro kak ti pagbalinek nga disipulo ken estudyante Apo. Ti Biblia. Kadut gagayim ko Apo. Tulungan nak Lord.
Maybe some of you are being called by God to have a ministry exposure for 1 year. That the Bible Institute tayo. 1 year of ministry exposure. Commit it to the Lord. At kunam buwan po, I will say yes to you, Lord. Maybe in the area of giving. Limamiis ka ti panag-tithes mo. Na-deceive ti panunot mo. Ado, dagiti nangal-alilaw ginkan. Tatan, hana sold out ti puso mo. Agsubli ka iti original design ti Apo. Go back to the biblical constitution of God. The tithe is the Lord's, not yours. Kat ko nam, Lord, once again, I recommit myself to be faithful in returning the tithe. I commit myself to be generous. I commit myself to give my first fruit, Lord. When, agpaisot ako na ni Pastor, tika ado nga lilaw ti kabusor, nalus ko na iti conviction ko, kan commitment ko, Apo. So, Lord God, please, tulungan na ka di nga makabawi king kaapo, nagsayaat ka kanyak, insalakan na. Kanyan, Apo, apay nga kastoy tinagbanagat. Thank you for the conviction. Amom ti pagyamanam, ag-thank you ka ti Apo, tamakonbiktar ka pelang. Kasi adu di kita makangag ti kastoy nga preaching kat agtal-tatal-taglata kadakwadan, awanan, handa marik na apulusan kakabsat. If you're being convicted tonight, thank God you can still feel the conviction of the Holy Spirit of God. Dear Lord, it was not an easy task for me. Nga talo deti outline ko, no kasano nga i-preach ko, thank you na pag-i-integrate ko by your grace. And we ended up with only 2 words tonight, conviction and commitment. Those 2 important words, iso ti pagbiyagan mi, isot mangted ti kalidad, iti kina-Kristiyano mi kan pamati mi Apo. Forgive us, Lord, kadagiti adu nga nagkurangan mi, naglabsingan. Dagiti adu nga pa nagbaybay ami, Apo Diyos. Tulungan na kam kuma, nga maging committed ken kaapo. No adda someone ti biag mi where we should be committing our life unto siga. Panginoong Jesus, minahal mo kami, niligtas mo kami, naghirap ka para lang ma-purchase ang salvation namin. Panginoon, ikaw lamang ang may karapatan na umubos ng lakas namin. Ikaw lamang po ang may karapatan na gumamit ng aming buhay. Hindi ang diablo, he is not welcome in our life. Ikaw lang, Panginoon. So we don't want to fall on the devil's trap. We want to live for you, Jesus. Thank you so much, Lord God. I know this is a revival tonight. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Sino kada kayo tinakarik na ti spiritual revival? Amen.